Kai aku rangatira huri noa I te motu rarau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake e te iwi kua hinga te kuia more hu o ngā ruahinerangi me ngā ti ruanui I Taranaki, a mate ki tawhiti kā e iwa te kaumawhitu tau te pakeke. He kuia kua au atu I te toru te kaumarima tau e tautoko ana I ngā kohanga reo, e ono te kaumarima tau e hāpai ana I te rōpū wāhine Māori toko I te ora. Hei te haurua I te kau karaka I te ata a pōpō te tūpāpaku o ka tau ki kete marae I hāwera. Ki reira takoto ai tai noa ki tōna nehunga hei te rā apa. E te whaia moi mai rā ki te mārire o te pō. Hoki mai ki te ao tūroa ināia nei e te iwi ko tā te kāwanatanga ka whakaarohia te rautaki ki te heke ki te taumata ohiti tuatahi I ngā whāwiki kai mua I te arawaro. Tui aki tērā ko tā te pirimia I tēnei rā hei te paupautanga o te rā hei te rā mere ka whakaetia ngā whakakotahitanga o te marea mai te tekau ki te kotahi rau tāngata. Cabinet has decided we can now increase the size of all gatherings to 100 from 12 noon this Friday, 29 May. This means gatherings such as church services, weddings and funerals can now have 100 people present. There also no longer will be a need for funerals or tangihanga to pre-register via the Ministry of Health as they had been previously doing to date. The move to 100 also allows community sport to operate more easily, and I understand sporting codes have been working on operational guidance with Sport New Zealand. He pūtea āwhina hau ka tukuna e te kāwanatanga ki ngā tāngata kua pākia a pūtea nei I ngā pākinotanga o te mate urutā. Ka whakawātea hia ngā pūtea hau hei te maramaka I te tū mai nei, he mea āwhina I te hunga I a rātau e rapu mahi ana. The payment will be paid weekly for up to 12 weeks for people in households earning under $2,000 per week. For people previously working 30 hours or more, they will be eligible for $490 per week. For those working over 15 hours, they will get $250 per week. Kua hora ngā tūranga mahi o ngā mema pāremata o ngā hinara. Whai muri I te tohutanga o Todd Mala hei kaiarahi mo te pāti, nāna tana kāhui hau I tuku ki te marea. I tērā wiki e rua ngā Māori I te kōtihi o te rārangi o ngā hinara, engari ināia nei, kāore he mata Māori, kai te paepae o mua. Ko tā Todd Mala, ko te aronga nui o te wā, ko te taha ohanga. My focus is on small business. Nikki's focus is on education and the importance of giving our children in particular the skills to be successful in a very difficult and different world that it was even only a few months ago. We've got Judith Collins and her particular roles, which I think are significant in terms of the economic recovery. And of course, finance is a critical role. But I think you can see by the very nature of this press conference that my particular style is that teams of capable people will be the defining difference in terms of this election. A kōko ake nei e te iwi ka kōrero ake a hau kia Shane Jones mō ngā take tōranga pū o te wā. Hei oi, I te tuatahi, kua tahuri tētahi kaihokopi matua o tāne atua I te waiariki, ki te whakakore I te taniwha nāna I hora ki te hapori. I raro I te kaupapa, te Maori tū o tāne atua, e mahi tahi ana a Lemmy Hillman, he kiriwara o mua o tāne atua, ki te whakamārama I te weri o te whakapōwauwau pi, ki ngā whakareanga katoa. Anei te pūrongo, a kere ama right. This is where it all happened, dealing, selling it. Koinei tētahi o ngā whare hoko pi matua tawhito o tāne atua. Customers and my gang family. It was 24 hours. He mea whakahaere e Lemmy Hillman ka au atu I te rima tau e noho ana hei kuini hoko kai pi anō hoki. How bad did your addiction get? That bad, I risked everything, even my children. I etahi rangi, neke atu I te tekau mano tāra te pūtea I kohia, nā te tini o ana toa I te waiariki, piki atu ki tāmaki makaurau. Oh, it's real bad. Pee bags on the side of the gara. Meth was available to everybody. He oi anō e whitu marama kimuri ka wete kina e hel aua here, whai muri I te mauheretanga o nā mo te tāhai me te tūki no tangata. It was so hard that I needed to go to jail to even get one day clean.
let alone 1 week. E ora hoki nā tānata katoa e karana ana ki te inua o ihoa. I nāia nei e kōkiri hia ana e rātau koetahi hoa, te kaupapa te Maori tū a tāne atua, e arona ki te hāpai i te hapori. We've got to do it for our future generations. I'm on this journey to make meth everyone's business. Meth education, that's education on meth. He take hoki me wānana tātou, me whakakao tātou, haha te huarahi ana whakamua ki te whawhai, te ara o te ora. Ko tētahi oana mahi, he huri āmio i te taone ki te tiaki i te hapori. Because of the behaviours, the people that are still using, they're creating chaos for our kaumātua, our tamariki. Why are you so adamant to stop this? Because I helped create it. Hei tautoko i te kaupapa no te ahiahi tonu nei te hapori o tāne atua ka hui ki te tuhi i tētahi reta hei tuku atu ki ngā kaihoko pī o tēnei hapori. E hara mā mātou te ki me pēnei me pērā, ko tā mātou ki te aukati, te hoko i tēnei mea i roto i tō mātou hapori. Engari hei tā Hillman, ko te matua ko te mātauranga me te tautoko a te hapori whānui. Not only am I reaching out to the community to stand up, but I'm also reaching out to those who I left behind, hoping one day that they seek the light too. We need positive in our town. O tia ki hei te weekenda nei peitahia ai te pātū nei, hei tohu anō i te tautoko me te tū ngātahi o tēnei hapori. Kere Ao Māori, te Ao Māori. Kia hoki tātou ki ngā kaupapa tōranga pū i nāia nei kua tohua ngā tūranga mahi o ngā mema pāremata o ngā hinara. Engari ai rā nei mā ngā whakaritenga hou e hahuake i a rātou i te pari o te rua. Ki te ngau i te kaupapa nei, kia whakawhiti arorangi atu tātou. Ki te mema pāremata no Aotearoa tuatahi, kia Shane Jones, e te rangatira tēnā koe. Kia ora, tēnā no tātou katoa. Tēnā e te minita tuatahi ake, kua puta te rārangi o ngā hinara, te āhua nei, kore ngā Māori kai te paepae o mua, hiaha o whakaaro ki tērā. E hara tērā i te āhuatanga hau. Ko tā te rōpū nāhinara e mina ai, kia mātoturu ai te hanga no rāwahi, ngā manene, me ngai Pākehā. Ahua pauri anau mo taku whanau ngā Dr. Reti no roto i a Ngāpohi Nui tonu, nā te mea tino tūturu ngā pūkenga kei tēnā tangata mo ngā kaupapa hauora. O tira māku ki a tātou, roa no te rōpū nāhinara e whakaparahako ana i a tātou te iwi Māori. Nō reira, kau tonu ki te pāti nā hinara e te minita. I te putanga o Simon Bridges, kua puta te tangata, kua kaha kōrero, kaore ia i te paku hiahia whakawhirinaki atu. Kia kōtau kia Aotearoa tuatahi. Te urunga mai o tēnei o ngā koroke hau, he hiahia nou, kia whakawhiri atu rātau kia kōtau? Mo te wahanga kia Paula, rao ko Simon ko hoki mai wā raua mahi te poke i a rau anō. Hei aha māku rau e kōrero pēnei me te kuri kua rua kina e kore hoki tēnā kuri ki te mitimiti te rua ki waiho raua kia raua. Engari he hiahia no i te mea kua puta tētahi kaiarahi hou, kei te hia koe kia hono kōtau, kia hono ia, tēnei kaiarahi hou kia kōtau kia Aotearoa tuatahi? E hoa te mahi motu hake he whai mā mātou, he rauhi haere ngā pōti a te hepi tama e haere ake nei, ki te haupūtia, ka tahi mātou ka tāia te whakatau ko tēhea ngā rōpū hei tautoko mā mātou, o tira ko tāku ki a tātou, ki te puare mai Mr. Muller te kuaha, he tohu tēnā e mātou ana tēnā koroke me pēhe te kaute i roto i te Aotearoa pū. Ko tana hoa kua hinga nei a Simon, ware ia ia ko te tahi ture motuhake mo te Aotearoa pū me mātou te tangata ki te tatau. Tēnā, ki te kaupapa whakamutunga e te minita, ko pūtea whakawhanake Hapore Provincial Growth Fund tērā e kōrero nei au, ono rau miriona tāraka i te whakarite koe ki te hora atu ki ngā hapori, a tēnā whakamārama mai i taua pūtea ka pēwhea ka whakapauria. Ka mutu te tahi huarahi ko tia mātou te tautoko kia mea kia haere mai ai ngā kaitiaki o ngā marae, tiki pūte ai pēnā he kaupapa no wārātou whakatika i ngā hore karakia, whakatika i ngā marae, ahako o tātu huanga mai te moana nui a kiwa mō rātou piki hore karakia.
koni atu tērā mō tātou whanaunga, ngā hapu, ngā iwi e whai whenu ana, nā me mahi tahi me mātou whakatōtō rākau ai, mahi tai e pai, ahako wenei mahi, hora kau e orite ana te kaura me te hiriwa, mō ngā mahi kei ngā wāhi teitei pēnā me ākarana māku ki a tātou, kei ngā rekereke o te iwi Māori e tahi mahi hei whai mā wā tātou tamariki pēnei me wāku e kōrero nei. E te minita tēnā koe i whai wāhi mai kia mātou o te ao tēnā koe. Kia ora.